Trubor nakaslem jong unong san hima. Kajing dheng kali hanong ba shalong ha kajan mit jong kalai tarek urisaw ar hajar ar puar kala pelong gi kali bat ki ar shaka bagian sapkot deki kenta bat ka bakham jur kajing dheng kali ha ki babun benta ka sor shalong habaya keren biginong nya kali ki le tho bakani kajing dheng kali kabada ki kenta kala penjanjar mensi me ki kham tam mi ginong shong kali bagi hap ban shong deki kenta hadu banda sakrai bat thangan Kena ketat lah ke blok. Saan pa na tayo ng pilaan siya biyong, mabag biyong. Wan sasin, arsin lasin cucu. Ini gitu. Semut hiwan ayaw kan? Mana ya? Ano yung langan siya niya po ite, biyong mo siya. Semut na siya. Alkon. Nama natin na arubes pagbacar. Tapi wan five sana lah. Tayo na ba po? Aktan, Tayo tang teh ne wan puyul bestu. Kebakan blok mah kan jaga deh. Kebakan blok mah. Nado nang teh na po stand hoy. Blok blok Mulai asok trailer barok mah besang kali. Arkela arketa tang teh ne. Tumam. Mulai saya ni kali. Nokri. Keblok bersini nak mana? Nabi Cemit ini. Lawan. Camta cemit di belum. so kena keblok. Iya, subscribe đi. Kayak pelat. Lah subscribe đi. Kena kentah bila. Al kentai lah dan. Ang dia kena Dia kentah. around sih kan ni. Kemudian kimsak banyak na ini. Kimsa nang teh na po panggung sa pulton bacar tes teh sayaw. Ha. Toy chisang ila dai balik nang na po na po highway. I pak ton ben sana sa ay kamot la suruning sa cu. Arkela lekla deh. Kena minit tan Nabi sakut blok. Di lagam seketa. Nadu naik ka. Sayaw. Hiwan ayaw. Keblok tang ne hai akmar hai keblok. Kimsa kami na panggung wan hatu ni. Sanmer, keblok nadu sanmer di sini. Nadu naik keblok. Kena kentah pila bloknya. Datam. Das oprayang. Nah, keblok kamu tana, man kasngina. Keblok lah pada disku, blok doyan setiap ini jenmit tak blok apa ni sih. Aduh saya magupet. One car don teh. Dimulai sih Lah. Mut kentah tang ne blok. Har kentah lah sak bloknya. Kadang. Dene kadang try blok punya nomor 7 blok rek punya. Kemana api terget na? Musok try mama. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.